Wacheni niwaambie, hata Baba Tarisha ako Githurai pia. Wapi kelele ya Dama Mobile Spare? Tuko na ndugu yetu Kajim. Wapi kelele ya Kajim? Tuko na ndugu yetu Judith wa Mahogany. Wapi kelele yake? Hey. Wapi kelele ya Maathai? Akaita mwira goko gokitwo Maagai. Twina murata witu ninge wa magegania muno. Etagwo MC Koge Investor. Wapi kelele Koge? Mundu kwenda mbeca guoko iguru. Mundu kwenda mbeca guoko iguru. Mbeca cia tuhu. Cia tuhu. Haya, ukinengerwo ni mundu umurihage o kahora. Wapi kelele ya Jeff? Oyo no mwene pia. Oyo wira wake ni gutukombithia mbeca twahara, ni sawa? Nawe ukarihaga o kahora. Mundu urenda gwaka guoko iguru. Wapi kelele ya Brayo wa Darugo mawe? Goja kidogo. Noge itagwetete. Atio. Atusalimie. Nakatoba tukaithio ni mundu ogwetwo Sami. What yes. Na hari undu hiki muramukenerera kiundu kiho. Haya. Nakatoba tukaithio ni riri. Ole. Ngoja kidogo. Oyo etagwo Lio. Oyo niwe twendageria iratu. Wapi kelele ya Rio Karaoke? Haya. Renda rere oga Karisi. Oyo nowe mundu uria marutaga wira umwe na boss witu na ndare uiru. Oyo etagwo Karisi. Na endagia spare. Na magongona mothe maitu ma Dama Mobile Spares maniokaga. Oya igwo kono iguru muge arathimwo. Haya. Iu no ngita mumenyithanetie nake. Uka Sami. O Mokorino. Murada Mokorino. Oyo ari mbeca ta ciri. Oyo etagwo Sami wa Tosu Motors. Wira wake ni kwendia ngari. Mundu kwenda ngari ya Uber ya wira ya gwikua, uyu niyo tukombithagia, ni sawa? Nawe ukarihaga pole. Haya, uyu nake niwe twakagira. Akorino ni mathire mbere. Uyu atagwo Murigiti. Oyo niwe twakagira. By the way, nitona ona niwe uratukunika goko, andu othe ni mamuhi, ni sawa? Haya. Uyu nake etagwo Dr. Maina. Dr. Maina akoragwo na thibitari guku Githurai. Ile tikoga tuge